Aduh, kesan amat di jalan. Untung main gelap dulu. Ngulung tampil geus tadi tuh menang hiji acan. Mana perut lapar lagi. Gua teriak-teriak terus. Bisa diisi. Ih, naon itu di sana? Mana nggak ada apa-apa. Buset malah kabur. Ai. Bener ai sarua ganggu ya. Ih. Doang nama ayah kene. Ente enduk ka mana? Arek yang tempe banget.